paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mas parte ti barangay. Nasaya at ano kasta? Agsagsagana kamin, Inteng. Iso nga ibagayon to no kaano ang mapagsasaritaan nyo iti sesyon nyo ti maipapan iti Christmas program. Tao may kami. Ay una, payaban kay tao. Anya ti plano yo? Ket kas iti sigod Ada maangay misa, iti sango ti patron ti barangay tayo. Kalpasan ti misa, aga ayam to dagiti ubeng. Basta, makaamon to no anya ti mapagsasaritaan. Umay kami to, tada kami ti agisingase. Mayat nga ron sige, da kayon ton ti makaamaw. No anya ti maaramid inton Christmas. Kahit kasanaw, nakapagkikinnaawatan kayo matlangan kadagiti padayo a babae dito kabildatan? Warn, awanan ti problema. Imbaga tadi kayo nagpenget kan kumari mabanang. Anyat ganas ko ngay amang penget iti dimet pulos umingar. No kasta, nagbutengken ka? Kasla kastan tapulos met adinak pinakitaan iti made, idi nagsarsarita kami. Mabuteng narod Inabak mo nga raod. Hey, kasla kastan Isu nga idi imbagana na saysaya at mitlaang no kaysa kami amin na babae. Ay kat wine ko naklatan tadi kat siyak balay na kontrabida. Hey, katwain. Daka ito ti mangkita iti maaramid inton Christmas party ti barangay. Nagko na. Ninting batingting Anya, kayat mo asawan. Nagkapya kayo matan ken ni parem nga intay. Wan kan awan mat idi mi nagkinaawatan idi nabiit kay. Di kam lang amin nagranrana iti nabayag. Tos, di ko nam kitay. Talaga aliniklikam, tamabain ka. Naabak ka nga Ostan! Ipalagip mo man ti eleksyonan. Ay. Ti pagraragsakan ti panunutem. Iso ti pagsaritaan ta makaparagsak. Saan kat atin napalabas ti naglagay pa makanayo, nag-uuyong. Ay, agtal na ka. Agad nga aguyong ka. Nakadukan nga nagsaw. Basta da kayon to kano ababay ti mangkita iti programa. Yung madamot paset mi alalaki Kat day tanto kano matikitaag. Nagko na. Natural, ninting batingting Sakto kano ti makamo ang mga sister kadag iti Animals Marathon. Anya ngay dayta. Animals Marathon nga rod. Di marathon dagiti ayaw. Saan ay marathon? Kuna tayo kat lumba atin narayan. Katwain. Kaya't masawain adan to pa kontes iti tinarayan ka dagiti ayaw. Wine. Kontes iti tinarayan dagiti nuang, baka, baboy, pagong, wano urean niya atarakan niya ayaw. Anya? Ang mga nodanto pa aglulumbang aso kas kada pusa. Basta Animals Marathon. Mabalin na ta! Napintas ti singasing kabadong pasalip inton Christmas, Kapitan. Uy, nga medyo narigat dagiti. Anya ti narigat. Contest iti narayan para kadagiti tarakan. Kas itinuang, baka, aso, pusa. Anyat makunayo nga iti dayjay, Kapitan. Narigat nga ron. Siyempre, di mo't mabilin dagiti tarakan. Makaawat dakit nga tanaya. Mabalin mo't. Makaawat mo't akas latao dagiti tarakan. No, nairamda na isusuro. Anya? Mabalin ti kasjay, Kap. At danto pa'y nabuyak iti TV alin numba kat mabalain. Anya alin numba? Pinalumba iti agatol. Agatol? Kasano dat? Aglulumba dagiti agatol. Kutwan, tunggal may sang agatol. Adda amo na. Kat jay amo ti mangibaga iti aramidan jay agatol na. Mayat para ka dagiti lalaki daytat.
Ang adamat maisingasing ko a kontes para kada kayo a babae. Nang runa launay kun kakagawad ko anang. Anyamot dahit apin na lumbaan. Pinalumbaan nga agipatulid iti itlog. Anya? Napintas day jay apagraragsakan yun to a babae. Nang runa, tarong to, tipang dogsolyo, kada gijay ipatulid yung nga itlog. Ni Kapitan, Sana mayat na jay apakuntis. Maibagay kada kayo ang medyo nabakitanin abalasang. Ay, dispensaram kagawad. Nalabsak sa mutin din baga. awan mo't kit diti problema iti imbagam agpay sumat. May sakan taon, iti pinalumba nga agipatulid iti itlog, pagkukuntisan yun to a babae. Mayat na dyan kagawad. Dito iti lata. Dito yung matibutay. Ay, aday ta. Aduman na tinaurnong magkintuyang ko mabalin nga ilakaw. Nakwenta tin mapaglakwan ditoy. Adamat nga tan 5 gasot. Kita man lang nga niya. Makakwartamot at talaga ti tao kahit no kayat na. Ay, nayada ka matgaya man dito'y badaw. Nay, nangalam nga dita sa nga supot a pasig alata. Ay, kat ijay ayan ti mapatpatak der abalay ti tagailay. Nagsidanda nga ta iti sardinas dagita. Aglalaw, adalata ti corn babe, sardinas ken pusay. Narawat nga rod iti dilata dagiti trabahador ijay no kasta. Why, ngam ko na jebay sa trabahador, ama umadamutan iti pasig adilata. Isungada na panunot ka. Anya ngay dayta? Agluto ta iti masidaken innapawi, tamapanta ilako ijay. Gumatang dangata. Wun ka no. Sigod ka no, nga dahi aglaklako iti naluto asidan ijay. Ngam awaneng. Nalugi nga ta. Saan? Nalipatan na kano tinagangos. Ha? Iso nga awaneng. Natayay? Una, nalipatan na nga ron tinagangos. Didbulin Aw, anya, tulungan na kaglutaw? Mayatak, ang pangalaan ta nga iti pagpuunan. Di umutang ta iti nakamotor nga umay agpapautang dito'y kabildatan. Uy, mabalin sakit di Mapalain. Sige nga rodain. Padaanak taw tay Bombay inton bigat. Umutang nga iti 3,000 apagpuunan ta. Ditoy, Mr. Bombay. Come ditoy. Umutangak mag iti kwarta. Oh, kaya't mo umutang? Waun, isungarod a pinara ka. Okay. Mano utangam? Uray, 3,000 lang. Pagpunak nga aglako itinaluto asidaan. Okay. 3,000. 20% porsyento na. Kat 10 peraso at walya. Adda na yun nasa nga 10 at tuwalya ti 3,000 nga utanga. Wen, bali 3,000 mat jay 10 tuwalya. Anya! Di ka sanuay dayta. Agbalin nga inom aribaw ti utang ko no iraman ko dagiti tuwalya. Yeah. Wen. 3,000 plus 3,000 equals 6,000 plus 20% porsyento na. 1,200 pesos. Iso 7,200 pesos amin ti utang mo. By dami ti 40 days. Okay? Na. Nagalisto kan ngay anagkwinta. Nagadun ngay tinagbalinan ti 3,000 nga utangag. Oh, Mrs. May na yung titualya. Okay?
Tapi nga da tuwalya ang mainayaw, katjakmat kasapulan ti tuwalya. Adaw ti tuwalya may kinibadong kaw. No kayat mo, kwarta lang ti utangam, misis. Katuan, kwarta laang, awan na yun na at tuwalya. Sorry, misis. No tuwalya, no money. Sorry. Anya? Okay. Bye-bye. Ko. Ay, sige. Kwarta plus tuwalya. Basta adda pagpunak. Kayat mo? Tuwalya plus utang kwarta? Ay, wala na. Sige, tuwalya plus kwarta. Sure. Kasano daytan ngay? Aglako ta iti naluto asidain. Kat iragrag pinta may taglako iti tuwalya. Wala na. Mati ka pa'y. Saan laungan asidaan tila ko ta. Tanda pa yung tuwalya. Hey, pang Christmas ko na ta. Tapno ad-adaw ti maay-ayaw. Aguray ka man tuyang. 3,000 ko namdi balor ti 10 at tuwalya. Sada porsyento na 20%. Manong iti balor ti maysa? Ay, hijak pa'y kwininta. Kwinta ang mangkiday. Aguray ka. 10 at tuwalya. 3,000 a balor ti tuwalya kunak kuma. Bingbingayan ti 10. Kaya mag-straight carry 1, 2, 3 million. Nagngina tuwalya dagitan? Apay manaw ti tunggal maysa. Agtin nakatanlugasot ti maysa. Kas ka lagi matang iti ules iti daytan. Anya? Kay awan mon tuyang. Nayaw awan kan ateng ngataldaw. Talugasot ti balor ti maysa at tuwalya. Wine. No ilako ta. Katuunan ta iti uray 50 pesos. Mailako ta gata. Pulos Di ure man duwagasot lati pang balor mo kada kita klase ket di mo pa'y mailakaw? Ayawan. Nakaibaan kan tuyang. Ala, isublim lang na kita. Isublim ti kwarta agraman dagiti tuwalya tapno awan sakit ti ulam. Ay, awanan. Dila komporme ti masumsumok ni Marituyang apag disdiskitaran iti kwarta. Agnegosyo ka now. Apay kagawad, anyat inaramid na. Kun taol ti mo dagi dyan nakamotorsiklo ngagsapsapol iti pagutangan da iti kwarta. Kat pinadpadaanan na payan. Imutang raw. Kun ka now, ngam nagbabawi iti kwintaan da kan kabadong tamalugi daga mo iti dakkel a porsyento. Ay una, ket no 560 pa utang dagi dyan abumbay. Dayta nga rod, iso nga andamanin iti waiting shade nga agpadpadaan. Nayunan natin utangan na. Isubli na kit di aja inutang na, ibabawi nan. Ay. Nasaysaya at pa'y ngam ti agbambannog nga awan mo't gayam maganab na. Un napananad ti dayaw na. Day talaang ngam anyat sirbi day ta adayaw dita. No pa kay lumluman mo't iti utang. Un matkit di ad-adda pa kadadaulan nan. No, agwaras to diti kabildatan adi agbayad iti utang na. Ay, kasi mo't damari to yang kan kabadong. Inak man kit di pasyaran ida. Wen man, tulungan mo't ni kabadong, no ada maitulong mo. Bareng agtultulo yan ti panagbalbaliw na. Bareng awan tumot ti kontrabida diti kabildatan. Nasayat no na isubli ni nana tuyang di kwarta kan tuwalya. Awan na aramitan di barbasan ang nakamotorsiklo Kahit no nang ibarika sa kiti badang, sa amin to pinadaanan ni waiting shade, ganda na matuyang. Binot-butang yaw. Kasla-kas tada. Jakmat inas aso di badang ko, hindi pinaramay. Pinatpatakla di putan na, hindi agsarsarita kami. Ay, isumot laang Awan tagarin na sika. Hindi nakita natin nakakaluban ngayong barikas ka. Kanya pa ngay, di inawat na latan Ang mga no nakaternat pa iti butang na. Siguro ay, awan latak waraw. Te,
Sayang din negosyo mi kumakan tuyang ka. Ay, matulungan kayo iti dayta tata. Ah, Basta isubli yun to ti ipabulod ka, inton makalako kayo. is that raw? Wine! Birit raw! Tulungan kayo. Tapno makakwarta kayo mat, sakbay ti Paskwa. Pautangan kayo. Ay, alaman nga rod kwarog. Ay na, hulog ka ng langit! Dito yan, kukumpare a karpintiraw! Naimas apo tayo tila ko may! Naimas na ito yung amdag iti dilata at diyo pa yan mo nung makapakanser gitday! Si Kamol ba di mo matdadaulan dagiti dilata amasida Strategy lang mo alakit eh. Agi supot ka. Taday tanto la agi yawat yung maing gumatang ka dagiti karpintiraw. Nay, anyat orasay. Dandan ni retira dan. Kit kita umat na isupot amin nun. Ay po na ya. Naitay nga ibo kayo para dulsida. Ada. Ay kat nakasagana mo tin Saglilima a pisos ti maysa. Ayos nga raw. Ala, di tayo ko kumpare. Nagkakagwapo ang karpintiraw. Adda na ima sa po tayo dito yun na para ka na kayo. Kalutaw. Napudot pa'y. Naimas asabaw. Nagluk ng tikarnina. Kalaway kayaw. Makapakatawa mo't dabadong kan marituyang. Apay dungaw. Ay na, aglalaok mo't ti pakakumikumanda. Agla ko da iti naluto amasida kan merienda iti ayan dagiti agpat-patakder iti balay. No iti malam, aso mo't ti aprosan ni pari badong. Pugusamot kan ni marituyang. Naa. Ti makadakas, ag dinamagan apalagod-lagod dagiti aso kan pusa da. No kasi nga aglut-luto da iti mapanday lako. Ay, madiday ta Iso nga ron nga inot samot nga awan gumatang kadagiti lako dan. Saan pa'y anadanon ti Pasko? Mapog man ang tinegosyo da. Kasanudan tumanan. Ay, ti kunamkit day. Naisublida nga tantay impautang ni Kwarog a pinangrugyan da nagpuunan. Awan man nga roden no inutang dala ti pinagpuunan da. Isu nga rod akas lamakit-kitak manen ti langada inton Paskwa. Amangan no di dan tumet lama asikaso dagiti na ipaakam kadakwada iti programa. Una ya. Nga masiguradok adagijay aso ken pusa da. Ti ilaban dan to iti pet relay. Ti pinalumbaan iti tarakan. Win! Dagijay tulakit di aso ken pusa da ti ilaban da. Alakat bareng no adan tumet nga rod gasat da ang mga bak. Takaasi damot no awan tuman ti pagsangwan dan inton Paskwa. Sabagay. Apay ko maaproblemam da ita. No kasyam ida, di awisem to idan ang makinot si Buy na dito'y balay. Kasla blew out kung tumutin Mabalin mat? Ken imbag tula malaglagip met di pari badaw. Tapno di nakton gandaten alabanan. Inton sumarunumanan nga eleksyon ti barangay. Anya? Ay una yan inteng. Katugtugaw yu pa'y laan na butusan. Eleksyon man ti adda di ta utak mon. Di kanto ka di pa'y lamauma. Nakompleto kon ti kostyum dagiti aso ang makilumbay inton Paskwa. Uray jay pusam, naigatangak matan iti lasok ken sapatos na. Nagpintas tuket nga tan jay pusam tuyang. Ayun Kastumot lakanyak nga abo na. Ala, isaganam nga rod day pagpuunan ta alutuan ta. Sakton ti masapa ang makitsinda. Ay nabataong dayta ti problema. Awan pagpuunan tan para inton bigat. Nay, apay ngay? Naibos tila ko taital daw. Naibos mo pati naglakwan Ha? Ta inakop mo ba't anapan ingatang ka dagiti bado dagita makikontest daw. Dagiti ngay taraken ta, tipo sa ken asaw. Di ka sano daytan? Gasang-gasat tumanon do mga abak dagiti taraken ta? Anya pa'y ngay, no di dan tulalaingan ti makilumba. Ay kat,
Agngangatan to inton Pasko. Ay, Karaman to ni kwarog nga agnganga. Tadi tamatan mabayadan jay inutang ta pinagpuunan ta. nalpas. Pero di ba kasagraman tuyaw? Ay, kasano tamanin nga tuyang. Kasano tamanin? Ay, awan yun tatabadong nanatoyang. Naanad apa nagplano nga minti ka sa pulan. Nang runan no negosyo ti pakisugalan. Ala, agplano kayo manan na. Kasta lang ti agbyag ako nada. No adda swerte, adda mo't malas. No adda aganan siya, adda mo't lugi. Ala, sige! Di bang tinagdibusan ti sa balipay nga istorya? Ana daw manipot iti dintog kupas apadas ti kakaysona? Dawanin ang labida tayo anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Kapitan Enteng! Angkal, nakadanon tan dito ilay. Nagbiitay. Ada tala ita iti kabildatan Nakaturog kamag ngamin. Un nga raw. Sa dino nga iti papananta dito ilay. Iti man pagkatangan iti regala. Sino ti regalwam? Nanti man. Apay sa balik. Itaman pa yan ang lagip mo regalwan yan tay. Wala. Tatmutong win naklat. Ay, una yun, aya. Malamanan. Ay, nga rod mare. Nagbiita talaga ti oras. Panagluluto man ang... Ay, kaya't kukumapay ti makiinistoryakan ka, marikwanang. Ang panagluluto mo't kan. Una mare, naskan nga gawid kan ta ang kaglutaw. Siguro, madaman nga aglutluto ni Marituyan. Kasano nga mo mare? Ay, kita ngamin iti batog ti kusina da. Agas asok. Ay, madamamanan nga agpuy-puyot iti dalikan da. Panagkunak, saan makaaron? Tanabasa jay kayo apagsungrod na. Ay, kasta ka na yung tireklamo ni Marituyang. Ay, katagpadpada kamin Iso saan ngay may nakinistorya dito tersenak taglutlutaw. Wen, mala, agawid akmeten, mare, panawan kan. Awan pa'y nasayat no kastoy panagluluto. Anday, agungungot kan samay. Ay, kasano, nagrigat ti agluto iti dalikan. Saan ka ka din nga agungungot, antay? Simmangpot ka din ni Uncle Mau. Ay, no sa anak-anak kalutong agawid. Kasta launay ti kusilap na. Kat nagrigat mo't nga rin ti agluto dito dalikan. Masapol apuyot-puyutan. At daka no itod ni Uncle kan ka, antay. Anya man nun ta. Ay, puro sakit tinakamtit itod na kanyag. Uncle, umay ka na. Taitod mon kini anti day tarigalaw. Ada regalo kan ka ba ng dungaw? Kahit, itod mo nga rudan Yawat mo na, Uncle. Ko, babainak sa. Oops! Dito, iti barbaro ang regalo. Anyakan di Uncle, ang takaslagar na aram. Anya na itoy. Lukata ma! Ay, kasla nagado ti balkot na. Ha? Rice cooker! Tapnusan ka kano amarigatan nga gluto, antay. Bayaan ko arog ta siya kung tagsao. Una anak manin. Ha?
Sige, agsao ka nga roday. Ay, dungdung wan kagayam, dungo. Iso ari ni galwan ka. Ay, kunakaan, no saan na kun adong dongwan inteng. Dungdung kanto. Unay. Ay na, nagmayatan ang kain. Ay, nagrigat tibiyag ko, Maray. Nga raod, madlaw ko talaga, Maray. Ay, narigat ti pa nagbiag mo. Unay mo daytan, kauging tarupam. Agan ano ka? Ay, naglutluto Maray. Kahit impalubos mo amaugingan tarupam. Kapupuyot ko ijay dalikan. Di mo pa'y masangot yung may makinis storyan. Nga raod, Maray. Imbag ni Maribanang tasaan unay amarigrigatan. Ay, hindi ka pa'y makapagbayag dito tersenak. Taday talaglut-luto ti pampanunuta. Nga raod, Maray. Jak pa'y kitin maranranaan ni Maribanang ditaw. Ala, agawid ako. Nay, nagbikan ngay. Kat mapanak man agluton Ay na, Maray, ay na. Nakaragragsakak itang aldaw. Ay, siyakmat, maladlading itanak. Tawang pa'y buena manok, ne aldawan. Apay anaragsak ka, Maribanang. Ay, siyempre, rinigalwan nak ngamin ni Inteng iti rice cooker. Hey, saan ako na marigatan nga agluto? Asinaw ti rinigalwan da. Siyak, Mare. Rinigalwan ka nun ni Kapitan iti rice cooker. Rice cooker laan? Nay, di mo lalaengan ti rice cooker, Marituyang. Nga rod dakkalabanag daytan. Ay, saan ako na marigatan nga agluto iti inapoy. Tasaan ako nga agpuyot-puyot iti dalikan me. Kat si Kangay Marituyang. Rinigalwan na kan ni Kabadong. Ay, awan samet Marituyang. Di na kan samet rigregalwanan ni Badong Mau. Di na pa'y amuti mangrik na apulos. Abay tuyang. Itupak mo matanday ta bandiha daw. Day tati si daon. Day ayaw una yan. Ure lang nagparasyag di digaw ti si daon kanya. Ay, inayadam mo ta. Di ka pa'y mangrik na. Anya tirik na ay. Di ka pa'y makadlaw. Ay, apay ayatuyang. Anya ti mapaspasamakin ka. Kanaw, idinaudi arinigalwan na. Naa, masapol pa'y kaday asong batat day ta. No saan mo asong batan? Dayto yun ti maudi nga ilutwan kay ti kanaw. Ay kukwa, ay. Di nakmatbot-bot nga nakasta atuyang. Makapanirepyos ka mat. Saan nakamang rabrabak badaw? Ha? Song batam ti saludsud ka. Kaano nga minan aya? Saan mon apanunutan? Tapulaos adi nakrinigregalwan. Ha? Awan ayamay? Awan mag. Iso arigalwan nak itan. Itan? Ha? Apay akilat analagip mo marigalwan ka? Saan ka matakasta idi Umapalak nga raw kin ni Maribanang. Rinigalwan ni Kapitan iti rice cooker. Umapal ka maneng tuyang. Regalwan nakmat Ha? Sige. Regaluan ka mat no day tati kayat mau. Di mo man apalan ni kumarem. Tasaan lamay sa rice cooker ti regalo ken ka. Angkang, naragsaksan ni antita Agdayday yung magkabayatan ti panagluto na. Nga. Nakaungot idi ni antay. Ang rinigalwak iti rice cooker. Mayatan. Nga raw.
Agsagana kayon. Tayag ko, untoy pangaldawan kayo. Agulimagtan ko raw. At tuyan ti ka ng tayo. Makapabisit ko raw. Nga rin ang kail. Ay, talaga mabisina ka. Ay, inayadak nga idiso dito'y lamisaan dito'y pinikpikan anative amanok. Wow. Kantiin na boy. Ay, kasi ko ba ka na yun? Regalwam to manin ni antay ang kail. Tapno na imas aka na yung tilutuan na asida antayaw. Damag ko nagpaili kayo kan ni Badong mo, Maray. Napanak gatangan ni Badong ko iti regalo, Maray. At damat regalo na kan ka. Imapal kayo kada kapitan kan Maribanang. Ket amam, saan la amay sa rice cooker tin regalo kanyak ni Badong ka? Ni, ananwam nga tiyado a rice cooker. Dwalaan mo. Nagadun ngay. Apay, maminano ayang agluto ka? Kastati pa nang ipatid kanyak ni Badong ka, Maray. Kaslag pinpin na sikat kayo, niti kasta nga raramidan yaw. Marikwanang, mano a rice cooker dya regalo ni Pari Badong kan ni Marituyan? Dua ka nung nga road. Ket, imay naman ng impasikat dito'y tersena. Inistorya na Jack pa'y mat nakita. Mamati ka mat, iti ibagbaga na. Ay, agar aramid man na iti istorya. Amumatan ni Marituyang. Ay, sa bagay matkit di Ay, siyak Maray. Regaluan nakmanan ni Inteng. Anyaman ti regalo na kan ngay. Washing machine. Di na ngamin kayat amarigata nak nga aglaba. Kasano nga tanumaamuan manan ni Marituyang? Ay, mayat numaamuan na. Ang mga nagpagatang matiti washing machine kan ni Badong na. Nay, anya di ibagbagkat da iti balay da Maribanang? Makita, manipod dito'y balayaw, nana? Katwan. Uray ni Tatam Abadong, at damit iti amakibagbagkat. Rinigalwan ni kapitan ni kapitana iti washing machine na. Rinigalwan naman Kaano laang iti rinigalwan na iti rice cooker? Una, tadungdungwan unay ni kapitan ni kapitana. Kunana? Katwan nudungdungwam ti asawam, adu ti iregalom kan kwa na. Apay nana, saan na kan arigregalwan ni tata ba daw? Ay, rigregalwan na ka. Mabalin ayam at asaan. Apa, ano di nakregalwan? Agasam ngay ni kapitana, at damanan baraw a washing machine na. Ay, sana ko na marigatan nga aglaba, marikwanag. At dan washing machine ko. Wen nga road. Uray inuras nga sukat ni Inteng sa anak amarigatan. Maribanang! Ay, Maray, nakita mo dyan regalo kanyak ni Inteng nga washing machine? Basit mo? Ay, kalkalaingan na laeng dayjay, Maray. Saan samat nga automatic? Ay, uray tarigalo kanyak ni Inteng. Ay, Maray, nakita mo di regalo ni Badong ko adu a rice cooker. Ay, jak pa'y nakita. Dua, kunam? Wen, sigay, tainak man alaang taipakitakan ka. Ay, sige man, Marituyang. Kita, ma? Pangipanam ka da kita rice cooker. Ipasikat ko laang kini kumarik abanang. Ay, nausum ka ngagpasikat. Italaang mo't ngagpasikat. Apay, masapol pa'y laeng ayang ngagpasikat ka. Anya kumangay ti maganap mo nagpasikat ka. Paspasikatan nakgayam di pasikatak may. Na? Sa anak apaabak ka. Oh,
Daytoy dito a rice cooker a regalo kanyak ni Badong ko, Maray. Ay na, talaga gayam adwa Agpada nga automatic dagita. May sa a rice cooker ti regalo kanyak ninteng. Ngam, rinigaluan nak matiti washing machine. Aguray tay pakitakken ka. Nay, Maribanang, di mo ko na mapan mumatbagkatan di washing machine iti balayaw. Ay, Wayne, ipabagkat ka kanikwaraw. Ay, pinasikatan na talaga na ito yan. Ay talaga, Maray. Pinasikatan nun. Ay, ayan nanikwaraw. Nalaingak ngagpasikat. No pinasikatan. Ay, nalaingak marituyang. Sikalaang ayat tinalaingag pasikat. Ay, aguray kayo man. Agtal na kayo man. Makadlawa ko na. Apay marikwanang? No agpinasikat kayo iti regregalo ng iti asawa yaw. Saan na dito isang wanak? Taapay, Maray. Dakangs. Amoyo lang arod abalasang akpailan. Awan asawa ka mang regalo kanya. Ay, gayam anya. Ay, jak na panunot na ita. Apay, Maray. Madidirek nam. Madia! Kasla papapalandak. Ay, anya. Ay, imbag ang marikwanang. Ay na, kasla pimpiman kamot nga paisaw. Tawan gayam love life mo. Nika, sabi agditan kayo magkatawa. Badong! Nakaluto kan? Nakaluto ako. Ngam sa anak pa'y anak kalaba. Kat aglaba kan Nagado tilalaba. No kumatanda washing machine ka. Sa anak ang marigatan. Ha? Mapal ka manan ako na account kini kumari mabanang. Siyempre rinigaluan ni Kapitan iti washing machine. Kahit, anya ti kahit mo nga ibagangay? Regaluan nakmuta. Na! Amin laki din na makitam kini kumari mabanang, kaya't mo at damat ken ka. Kastaak nga raw, nalaingak nga umapal. Pangalaak nga iti igatan ko iti washing machine nga regalaw. Ay nasken a regaluan nak. Washing machine ti kayat ka. Ha? Dahito yan. Sabay nagrigat nga ay aywan ti bakit agumura. Ipasikat manan ni Mariba ng di washing machine na. Bagik manan ti humapapal. Ado nga min ayat ilalabam. Ado ay nanagrigat ti aglaba. Sapay may sak. Aguray ka man. Ada na panunot ka. Anya nga'y tinapanunot mo? Tangay awan igatan ko iti washing machine nga irigalo ken ka. Dua talayangan naglaba. Anya ti makuram. Ay kat mayat abadaw. Maray, nakitam da pari ba dong kan marituyag? Wen, Maray. Duhada mga glablaba. Agsinsin na buwag da, ngagkinkin na tawa. Ay, nag-sweet da nga rod, Maray. Kasla, dalagin inar. Win nga rod amare. Kasta kami kumamot kiniin kay. Ay, umapal kamit gaya, Maray. Ay, oray siya. Ada kumamat kasinsin na buwag ka. Basta ka pa nagpataray ko. Apay nga agap apura ka anggal. Katagawid tamot na. Tulungak niyan din magluto. Tultuladom ni tata ba daw? Tultulungan na ni nanatuyang aglaba. Tasanda ka no makagatang iti washing machine. Ayan. Da! Apay ni! Saus! Napirdi manan to'y tricycle ko anggal. Saan lang ang material abanag ti mabalin nga iregalo, Kapitan? Kang runaan ti oras, panawan ken panagayan.
Ala sige! Dito'n tinagdibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ayaman kami iting kahi panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Oops! Oops! Naimbag pa'y day takawitan mo, Inteng. Takanayon na aprosam. Kiwan si kamot ba nag? Ultimo ti kawitan amanok. Pagimunan pa. Anday ko, hindi nakwit balon na na. Imbes ko mapankagsak do iti danom mapagluto. Day takit din kawitan mo tin intunaram. Sungarod mo ti pagin-in sa'yo. Tapno mapan kunto ipalot. Inton umay nga aldaw. Kasta. Day talatan manok mo ti as-asikasuhan. Agad among may no mga bak iti katang-katang atakwan. Di bumaklang tantaw. Di manok ni Puling. Kamkamatin na yung manok ni Parinteng. Sige, kamatim latan. Angay, kasano da ito yan? Agtartaray mo tanti manok yaw. Ngayawanan, mabaksa mo tanti 5,000 apos tak iti manok yaw. Lumaban ka! Salbag ka, manok! Sigurado, mga bakti manok ni Puling. At tanto sa nga 10,000 pesos ka. Lumabakin na ti manok ni Parinteng. Bakit siya manok na ita? Ay, lumaban ka! Nawanan, nabaka talagang ti 5,000 pesos apos tak iti manok yaw angay. Sayang. Ay, di ka man, kasan lang si katinaabak. Taktakil pa iti abak ko, 13,000. Awan amo ti manok mo anggail. Isabong yukit din iti kaldiraw, tayo so ti bagay na. Sayang ti kwarta. Kasi kamot. Iso ka pulangan iti sa bali abrig ti manok ko. Nasaysayat pa ya. Masapol ang makasubbot ta iti abak ta. Hindi ka naka. Tapilik to tayo kalalaingan ang manok. Mga baktan tumat iti sumaro na. Nangabak ti postak asa nga 10,000 pesos nga angin tuyang. Anya? Hey. Nangabak ti pustam nga angay? Kadwain. Namati adagaws di kinapinnos ta. Nga dasa nga 10,000 a kwarta iti bulsak. Naimbag ata saan na nga amo akasta. Ay sus ba daw agar aramid ka iti pangguraan dakon ka no bilang. At dalakit sa nga 1,000 pesos a kwartak adi na oras tuyang. Ay sus, di mon ulitin pa'y dayta ba daw? Apay, nalakaaya dayta nga arami daw. Inton kon nakasarak ka dita ti pakairubuam. Ha? Mamati ka kanyak ba daw? Nagmayat gaya ma, no adda sarilik apalutan tuyang. Masapol ang mga laka iti permit mo kin ni Apo Mayor. Numang bangon ka iti kabukbukudam apalutan. Masapol pa yaya dayta. Permit. No need tuyang. Anya?
Nay, sa bali man hindi takawitan nga aprusan nyo, angkay. Dahito ita. Tinapintas abrid ti manaw. Aya? Texas tiawag na dito. Ilaban ta dahito into no next Asabado. Panagkita kat mayat, angkay. Sige, pumustak, mate. Sapay ko mata mga bakton ti manok yaw, angkay. Mga bag dahito. Iso nga sa ganap ti dakil apustam. Kasanumat ang masigurado makastanggal. Sakpay ti kunam. Amok. No adda pangabak ti manok, uno awan. Amok amang sinyal iti manaw. Aya? Kita amti saka na. No adda kasti asinyal, adda pangabak na. Dahi taman Ay, kasjay gayam. Sapay la ko mga rita mangabak ta ng gail. Basta saan ka nga agdwa-dwa. Mangabak ta! Yes! Nagabak ti manok ta! Kurog! Jay! Kamaudyanan na! Nangabak matlangan ti manok tanggal! Yes! Abak ti manok mo pare! Yes, yun na yan nabakay. Yes! Agtal na kayo man. Agtal na kayo, magulitag. Daputan na ngabak, di manok yaw. Nakarariwawa kayaw. Salbag hitay. Cool ka lang pare! Huwag kang mainit! Dayta. 10,000 amin dayta inabak ko. Nangabak ti manok mi ni Kwarog. Nangabak ka nga agpay so inteng. Ngam no bilangak no mano adaras anaabak ka iti sugal. Basit lang dayta 10,000 pesos. Kumpara iti 200,000 pesos nga impaabak mo iti sugal iti kalabas. So di ka man iparparamag ti inabak mo ita? Subon, kon? Banang, masubot kung to kan. Uray pupuutem. Pupuutem nga? Adun to pa iti pan nakaabak mo? Di ka di mangirurumun man. Ay, ibagbagak lang ti agpaiso. Awan pa iti nadamag ko, abimak naggapo iti sugal. Gumatak man kano iti may sakaban na mais, kagawad ko anang, kuna ni Uncle Kaw. Nagadumatan? May sakaban? Siyempre, imadu itan ti manok ni Uncle Kaw. Puro Texas pie. Aya? Ay, huwag gayam. Nangabak ka naman, uncle mo iti palot, edi na minsan ngal daw. Wan kagawad. Iso aday jay, nagtara ka ng iti ado a Texas. Ta iso ka na ti swerte na. Ay, nasaya ta da inalam amais. Kaya't ko abusugan ana imbagdag iti manaw. Painuman, kan ilinong mo ida, no kasta ang umato di inay. Di mo ida baybayan, ta iso da ti swerte ta. Di kagda naganggal. Mapanak ije barangay hul itatanda meeting may kadagiti kakadwa. Agsubla kadagaws. Unang gal, siya kunti makamo kadagiti manok yu di tao eh. Nagyamanak. Di kagda na ta mga baktamanin. Mapantamanan into next alaban. Daktakil ton, ti itit ko abalato. Yes! Thank you in advance, Angkay. Ayos na talaga! Nangabak man ang timanok tayo ating sasangkal! Ito di pala to parang wow. Di mo matkukuna. Ay, thank you. Yes! Ay, kaslakayat kung tiyag TikTok. Gapoy tiragsak ko, Angkay. Ay, di ka unay ko. Ano ti makakit-kita ka dito. Mga da pumudot ti ulo na ka. Basta ti aramid. Ay. Nang runa. No naabak da iti dakil agatan. Ay, wanggaya man niya, Angkay. Ibulsa mo ti korte. At pumusta ta iti sumaruno alaban ti manok ti sabal. Nangabak ka man na, paray. Bantid ka man iti balataw. Malah, tapno di mumut ko na. Ato iti 50 pesos. 50 pesos, paray. Dahito lang. Di mo lang iti 50 pesos. Kakwarta na ito. Inamnamak laki, day. No sa nga ribo ti ipabalato kanyak ni parinteng. Saan may 50 pesos lang gaya? Ay, salbak. Di ka pa ikat agyaman, tadaintin na kin ka ngam ti awan. Dakil nga ron ti inabak na. Ay, imot ki diya. Mga alak to mamit iti manok at Texas.
Ta ilaban ko iti Texas a manok ni Parinteng. Anya? Agda Texas a manok ko, pare. Isaw, ti ilaban ko iti manok mo. Pustaan ta, iti 30,000 pesos. Ay, pare. Sigurado ka iti ibagbaga. Wen, pare. Saan nga mo ni Parinteng? Nga awan ti 30,000 pesos ko ita. Angin ti pusta. Pare. Ipakita man nga rin ti kwarta. Tapno mamati Ha? Apay, masapol pa ay nga ipakita, pare. Ada dito yung nagtibadok Insukibot ka. Si Kamay. Pagduado-duan nakpay lang, may. Kitag kumpari talang aruday. Sige. Sa ganang ti manok mo. Tadatanga rin ti sumarunong aglaban ti manok na. Ay, awan sa nangkal. Mababaksa mo ti manok yaw. Napigpig sa ti manok ni Tata Badang. Saan naman pala? Mga bakti manok ko. Period. Ay, saus! Awanay. Agpuri paspasan ti manok yung angkal. Naabakan ti 30,000 pesos. Ito yun si 30,000 pesos na pusta. Ukuha mo ti kwarta. Dahil nabak ti manok mo ti manok ko pa kay. Ay na. Ay, agiyaman ang Parinteng. Motoy ti kwarta, pare. Ay na. 30,000 pesos ko naman. Ay na. Ay, sumalak mapay. Uray awan ti tukal. Ay, kik. Ay na. Para kay kami. Pagkalinkan. Pare. Ay, pinagkalak mo dyan, pare. Sana ka Angkal! Gusto daytan! Amangan lumapatay yun ni Tata Badang! Salbag ka! Naabak lang nga rin dataw! Tita ka yan! Dajayan! Timarayin ni Tata Badang! Timatayaw! Nabanuga ka nagtaray to yan. Apay aya, kunam no adamang kamkamat kan ka. Ni Parinteng, pinagkalnak to yan. Tapay manan. Naabak nga ron dyan manok na. Nasayaan mo't kidi Di naramid ko. Tapno nakatarayak adagaws. Di nakit maduktalan. Nga angin lagayan ti 30,000 pesos apustak. Anya, ay uunay kan ba daw tatalaga adinak ipangpangag. Anya nga ay no naduktalan dang awan gayam ti pusta makasta. Ay agar-aramid ka. Sana balay, tamaudi day tuyang. Nagbalinkan at talk of the town. Gapo iti naramid mo ka ni Pari Badong. Ay mangibabain ka talaga. Ni ba nang mat? Kaya't mo tabalunatan ka? Balunat man. Isardang mo nga minad ti kastangar aramidam. Ha? Tiket di pagrabangam kas kapitan ti into naram. Ay, umada ni manan ti barangay assembly meeting yaw. Angam, kas tating kar aramidan. Amangan no di ka pa'y nagsagsagana. Ay na, inteng. Agbaliw ka kuman. Kaya't ko nga ibaga kada kayo. Kabarangay ida. Pinaisardeng kun, ti palaut, dito'y masakupak ang lugar. Et manipod ita. Awan ko man, ti mangibangon pa iti palutan. Tasaan anasayat, ti kasta sursuro kan bisa. Parang lang iti pagibagan tayo. Kain agraman, kadag iti anak tayo. Ay, word, kapitan! Nasayat, kakalugarak. Tauray siya. Kahit na amiris ka, amade ti ibunga ti panagsugsugan. Talpasay, ti paramid ko apalutan to yan. Kung daway kumutan nita, kasi mardangan ni Parinteng. Kasanon numaduktalan dati inaramid mo apalutan ijebang kagta. Di pa'y katiliwan datan. Di mo nga min ibagbaga Nga da ka barbaro apalutan. Ala, mangisaga nakakita niyo ti mabalinta nga ilakaw inton bigat. Tamangrugen ti palaut. Kaduam ti agaramid. Agaramid ka iti makmakan. Sigurado, magatang amin inton bigat. Anya dinangag ko asayang gusan ko araw. Adda ka numatan palutan dito'y lugar tayaw. Anya,
Ay, Saus, delikado kini uncle ka, no asino man tinangibangon manan iti palutan di tao, Inyo na yung unay na may sardengan day ta. Nangagkumad ada ka ba dong kan marituyang ti manager iti day tapalutan? Ay, sana mabalinday ta kini uncle Inteng. Masapul amamuan na day tao, kagawan. Jak metkit di nakita mismo Ang nasaysaya at siguro no sukimatan nyo taglawlaw. Tapno makakita kayo iti ebidensya. Pudnawang kail. At damanan palutan di tao kat datatabadong tinagaramay. Talaga aloko-loko kin kontrabida day ta pare ba daw. Noon niya ti jacket. Isumuter aramidan na. Yan nga itan ti aramidan yaw. Anya pailat aramidan yung ngay. Ipatiliw tayo na kadagiti pulis. Tapno awanan ti parikot. Ay salbagkit di dagita. Anya day jay limabas alugan, Maray. Jak nasiputan kay. Lugan mat dagiti pulis. Adda siguro papananda Ha? Nagturungan ka kay? Nakitak mat nagturong iji bangkag yaw. Ha? Bangkag? Ay. Kakisamod na ituyay. Tawanan tuyang. Inalada amin na nakaldiraw, kutsara, plataw, tinidor, pati tulda. Hawanan tuyang. Dinadahil na pa yan tinapinta sa palutan. Ay, sayang tuyang. Ay, sumardin ka. Jak maawatan ti bagbagam. Dagiti pulis tuyang. Rinid na ti palutan. Ay na, sayang nga talaga. Ay, sayang ginaramid ko a palutan. Sapay nagmayat pa yan. No asino mo't kidi ati nang itandanon. No asino ti sip-sip. Ay, salbag. Anya ngay nga raw. No kayat mo di surutam ijay presintaw. Paray, pangaasim ko matatulungan nak. Kaya't ko asublia, tinala dagiti pulays nga alikamon mi kinituyang kaw. Nagpuskol mo't at talaga ti rupam anya, paray. Jak lagtagtagari nga uray amok asika, ti akin kukwa, ijay apalutan. Ito, umay kapailakan niya. Kaya't mo, tasyak amis mo, ti mangkuyog ka, amang ipan ijay presintaw kadagiti pulays. Ay, kuwa paray. Pakawanan nakmutin na. Saan kumamutin na paray? Maasi ka kanyak. Ay. Ulitin to pa, tagaramid itijak kayat, ha? Ay, saanan paray? Sana nadidigraak mutin paray. Mabinsan pa nga ulitan. Tasya kon, ti mangipatiliw kon ka. Ala, agawin ka. No kayat mo asublan, dagay ka alikaban niyaw. Di mapan ka iji presenta. Badong, no amom amadi saan mon nga aramidan, tasi kamot lang ti madaksan. Ala sige, dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.